Ovo je priča o tišini koja govori glasnije od riječi. O životu koji ponekad stane između jedne šalice kave i jedne odluke. O ženi koja je, nakon godina šutnje, odlučila progovoriti ne glasom, nego pismom. Na prvi pogled, to je samo običan dan u mirnom hrvatskom primorju, ali iza svakog osmijeha za stolom skriva se nešto što nitko ne želi izreći naglas. I onda, dok kava hladi na stolu, sve se mijenja. Prije nego što započnemo ovu nevjerojatnu priču, ne zaboravite lajkati video, pretplatiti se na kanal i napisati nam u komentarima odakle slušate ovu priču. Probudila sam se prije alarma, na onaj tanak zvuk tišine kad grad još nije odlučio hoće li biti bučan dan. U stanu je mirisalo na more i detergent s jučerašnjeg pranja zavjesa. Otvorila sam prozor prema dvorištu i pustila da jutarnji zrak uže, hladniji nego što priliči rujnu u Splitu. S rive je dopirao prigušen žamor, ko šapat i zvuk valova što lome sitni kamen ispod lučice. Pticama se žurilo više nego meni. Napravila sam kavu u gezvi, onako kako volim, sporo, da voda samo što ne proključa, pa kava, pa 2 žličice šećera. Marko voli espresso iz aparata, kaže da je čistiji, ali moja mi je draža. Podsjeća me na majku iz subote dok sam bila mala. Prije nego što se Marko probudio, izvadila sam torbicu iz ormara i provjerila je li pismo još tu, u unutarnjem gepu s patentom. Nije šuškalo, samo je opipalo savjest. U ogledalu sam uhvatila svoje lice bez šminke. 43. Dob, čudna riječ za osjećaj vremena u tijelu. Nije to tuga, više neka vrsta inventure. Tko smo, što smo, kako smo stigli do jutra u kojem gledam torbu kao da je kutija s alatima za popravak života. Marko je ušao u kuhinju u kratkoj majici, onaj isti iznošen osmijeh s kojim rješava sve neugodne teme. Jesi već započela dan bez mene? Naslonio se na dovratak, protegnuo i poljubio me u kosu. I daje miriše na šampon od ružmarina koji sam mu podvalila pod za kosu i bradu. Nasmiješila sam se kratko i pružila mu šalicu. Danas dolaze oko 10, rekao je, otpijajući gutjaj. Mama, tata i Luka s Sanom. Samo da malo preslože papire. Znaš kakvo im je stanje s kućom nakon poplave. Ne znam zašto se uzrujavaš. Ne uzrujavam se, rekla sam. Glas mi je bio smiren, možda previše. Samo volim da znam tko ulazi u naš raspored. Naš raspored, ponovio je i klimnuo kao da potpisuje ugovor. Znam. Ali to je privremeno. Privremeno. Riječ koja u našem braku često znači dok ne postane trajno bez da smo primijetili. Sjela sam za stol i prešla prstom po stolnjaku na pruge. Na prozorskoj dasci lončanica ružmarina razvila je nove izdenke. Trebala bih je presaditi u veći lonac. Sve raste ako mu daš prostora. A mi, hoćeš da im ispečem pitu od blitve? Pitala sam, više sebi nego njemu. Znam kako njegova majka voli komentirati moje recepte. Pino, ali moje, pa bismo svi šutili sekundu predugo. Može, rekao je Marko i već tipkao na mobitel. Ili ne moraš ništa, naručit ćemo picu. I onako im je važno da smo svi skupa. Jasno, klimnula sam. Da smo skupa. Dok je on tuširao, izvadila sam pismo na svjetlo. Papir je bio debeo. Kuvertu sam kupila u onoj maloj knjižari iza pazara. Rukopis mi je uredan kad se trudim. Napisala sam sve sinoć, za stolom, dok je TV brujao vijesti o radovima na cesti i o poskupljenju struje. Obične teme, kao zavjesa. Ispod te zavjese, rečenice su izlazile polako. Kad sam završila, držala sam pismo iznad štednjaka, kao da ću ga zapaliti. Nisam. Vratila sam ga u torbu, sjela u mraku i osluškivala vlastito disanje dok se stan smirivao oko mene. U 9:30 zvonilo je na vratima. Njegova majka, sitna i uredna, s torbom koja nosi pola kuće u sebi, otac s kišobranom iako nebo nije prijetilo, Luka, mlaži brat, s onim umornim humorom ljudi koji previše brzo voze, i Ana, koja je duža vremena pokušavala olakšati napetosti osmijehom. Unijeli su vrećice, kolače, fascikle. Marko je široko otvorio vrata dnevne sobe, kao domaćin u TV reklami. Tu ste doma, rekao je veselo. Raspremit ćemo vam gostinsku sobu, a ako bude gužva, i naš radni kutak mogu pretvoriti u nešto pristojno. Koliko god treba,
ostajete. Ovo je i vaš dom. To je rekao tako lako da je zrak u sobi promijenio temperaturu. Pogledao je mene, samo kratko, kao da traži potvrdu. Ja sam pogledala stol, pa svoje ruke. U blizini prozora, kroz listove fikusa, svjetlo je posrebreno plesalo po polici s knjigama. Ana je stisnula usne u zahvalan osmijeh. Marko, počela je, ali nije znala kako završiti. Njegova majka je odmah počela. Mi ćemo biti nevidljivi, dušo, samo par tjedana. Čim majstori saniraju vlagu. Par tjedana, ponovila sam, tješeći je istim riječima kojima često tješimo sebe. Marko je prinio kavu svakome, onom svojom brzinom koja voli riješiti stvari. Sjedila sam na kraju stola, slušala žličice kako udaraju o porculan i toliko jasno vidjela kako se sve slaže. Predmeti, ljudi, obećanja. A onda je došla ona tišina, kratka, mekana, u koju stane odluka. Otvorila sam torbu. Prstima sam našla petant, kao da sam ga znala napamet. Izvukla sam pismo, položila ga na stol i lagano gurnula prema Marku. Za tebe, rekla sam tiho. Pogledao je, zbunjen, pa mene, pa kuvertu. Što je to? Pitao je, polusmiješeći se, tražeći šalu koja bi sve olakšala. Odgovor, rekla sam. Odjednom su svi postali vrlo zauzeti keksima, fasciklima, salvama. Ana je spustila pogled, Luka je protrljao čelo. Njegova majka je glasno odložila žličicu kao da time može prekinuti neugodnost. Marko je rukom prešao preko kuverte, nespretno, kao da pipka nepoznatu teksturu. Hoćeš da sad? Pitao je. Kako želiš, rekla sam i ustala. Osjetila sam kako mi srce kuca u sljepučnicama, ali tijelo mi je bilo mirno, gotovo lakše nego ikad. U sobi je bilo ljudi, ali meni se učinilo da prvi put nakon dugo vremena imam prostor. Iz kuhinje sam uzela svoju jaknu s naslona i ključeve. Ne zato što bježim, više zato što trebam odar. Kroz prozor u hodniku zagledala sam dvorište. Plastični stol, susjedov limun u kadi, rublje što se njiše kao male zastave. Široko sam otvorila vrata i osjetila jutro još jednom, gotovo hladno. Nisam ljuta, rekla sam, okrenuvši se prema njima, i to je bila istina. Ali ovo moram dovršiti sama. Zatvorila sam za sobom i sišla niz stubište. Vanjska vrata su zaškljipala, zvuk koji poznajem bolje nego vlastiti smijeh. Na ulici je netko vodio psa. Autobus je zaurlao dalje prema Spinutu. Sunce se provuklo kroz oblak i dotaknulo mi čelo. Udahnula sam. Znao je grad da sam izashala, a ja sam znala da se ne vraćam, barem ne dok moje riječi ne naprave svoj posao umjesto mene. Marko je ostao sjediti s pismom ispred sebe, kao da mu je netko upravo ostavio komad tužeg života na tanjuru između dvije šalice kave. Nitko nije znao što reći. Zvuk minute bio je jači od riječi. Njegova majka se prva pribrala. Ma možda je nešto praktično, nešto od banke, pokušala je, ali joj je glas bio nesiguran. Ana je šutke pokupila tanjuriće i odnijela ih u kuhinju, samo da ima nešto u rukama. Luka je otvorio prozor, jer je zrak postao težak, iako je jutro bilo blago. Marko je uzeo pismo, nije odmah otvorio. Gledao je kuvertu, njene uredne linije i rukopis koji je prepoznao bez sumnje. Onaj isti rukopis kojim su popisivali kupovinu, planove za godišnji, pa i rođendanske poruke zalijepljene na frižider. Sam ovaj put nije bilo srca ni smajlija kraj imena. Kad je konačno otvorio, papir je zašuštao tiho, ali svi su pogledali prema njemu. Čitao je u sebi. Rečenice su bile kratke, odlučne, bez optužbi, bez drame. Marko, zvijezdica, nije mi više teško, ali nije mi ni lako. Samo je postalo jasno da više ne mogu biti domaćin u vlastitom domu dok ti dijeliš prostor, odluke i riječi bez mene. Nisam ljuta što pomažeš svojoj obitelji, ali nisam ni dužna nestati da bi im bilo lakše. U ovom stanu ima previše tvog mi, a premalo mene. Ne bježim. Samo idem negdje gdje mogu čuti svoj glas bez šuma televizora, bez porculana, bez rečenica koje počinju s "ma pusti sad to". Kad budem spremna razgovarati, znat ćeš, zvijezdica. Marina. Kad je završio, pogledao je prema vratima kao da očekuje da će se ona vratiti, makar po torbicu. Nije. Zvuk lifta je davno utihnuo. Njegova majka se nadvila prema njemu. Pa dobro,
Što je to bilo? Ništa strašno, rekao je, i to je bila prva laž koju je izgovorio toga dana. Odložio je pismo pored šalice i pokušao se nasmiješiti. Nije uspio. Ana je prišla tiho, obrisala ruke o kuhinsku krpu. Marko, rekla je, možda joj treba prostor. Pusti je. Samo da znaš da smo tu ako. Znam, prekinuo ju je, ali pogled mu je bio negdje daleko, kroz zidove, kroz zvuk frižidera koji se uključio. U grudima mu je nešto zapelo. Nije to bila panika, više neki osjećaj da je propustio trenutak koji se najavljivao već dugo, ali ga nije znao čitati. Njegov otac je uzeo novine, otvorio ih na sunce, glumeći mir. Žene, rekao je, ponekad im dože. Marko je pogledao prema njemu, ali nije ništa rekao. Marina je u međuvremenu hodala niz Marmontovu, bez posebnog cilja. U torbi su joj ostali samo ključevi od auta i novčani. Ljudi su prolazili s vrećicama, ribari su slagali mreže, turisti se slikavali u fontanu. Nitko nije znao da u njenom koraku ima odluka. Sjela je u mali kafić kod prokurativa, tamo gdje konobar uvijek zna kad ti treba tišina više nego kava. Naručila je produženu bez mlijeka i promatrala kako para izlazi iz šalice, kako se svjetlo od mora odbija o stolove. Kad se smirila, posegnula je za mobitelom, ali ga nije uključila. Iza nje su dvije žene razgovarale glasno o sniženjima u buticima, o muževima koji ne razumiju sitnice. Jedna je rekla, svi misle da je kriza kad se vičeš. Ne. Krize kad više ne vičeš, kad ti postane svejedno. Marina se tiho nasmiješila. Prepoznala je tu rečenicu. Vjetar s mora podigao joj je kosu, a u nos joj je ušao miris soli pomiješan s mirisom svježe kave. U tom trenutku nije imala plan, samo potrebu da bude negdje gdje nitko ne traži od nje da objasni. Uzela je papirnetu salvetu i na nju napisala. Ako ostaneš predugo tamo gdje te nitko ne pita kako si, prestaneš znati odgovor. Presavila je i stavila u džep. U stanu Marko je hodao s pismom u ruci. Njegova majka je nešto slagala po kuhinji, Luka razgovarao na telefonu s majstorima. Sve je zvučalo kao običan dan, ali svaka stvar je imala previše tišine u sebi. U hodniku su još visjele njene cipele, one tamnoplave koje je rijetko nosila, i jakna na vješalici. Neće otići daleko, rekla je njegova majka. Uvijek se vrati kad se ispuše. Marko nije odgovorio. Pogledao je pismo još jednom, ali riječi su sada imale težinu koju nije znao podnijeti. Otišao je do balkona, otvorio vrata i hladan zrak ga je udario ravno u prsa. More je bilo mirno, kao da sve zna i ništa ne komentira. Marina, rekao je tiho, ne zato da ga itko čuje, nego da izgovori njeno ime kako treba. Jer možda je to bio prvi put da ga je izgovorio ne iz navike, nego iz potrebe. Na stolu, pored šalice, pismo je ostalo rašireno. Sunce je klizilo preko papira, sušeći posljednju kap kave koja se prolila na rub. U toj kapiji presjavao se komadić jutra koji više nije pripadao njima. Sjedila sam u istom kafiću već skoro sat vremena. Konobar me nije požurivao. Znao je po izrazu lica kad žena ne pije kavu zbog okusa, nego zbog tišine. Sunce je sad već bilo visoko, a trg se punio ljudima. Turistima koji snimaju, djecom koja trče oko fontane i onim penzionerima koji svaki dan dolaze u isto vrijeme, sjede za istim stolom i naručuju istu stvar. Taj red, ta stalnost imala je smisla. Moj je nestala. Kad sam posegnula za mobitelom, ekran se upalio sam. Poruka od Marka. Gdje si? Samo da znam da si dobro. Držala sam ga u ruci nekoliko sekundi. Čitala poruku kao da je napisana tužim jezikom. Nisam odgovorila. Nisam znala što bi značilo dobro tog jutra. Uzela sam još jedan gutjaj kave i pogledala prema luci. More je bilo tiho, gotovo ujano. Na horizontu se vidio trajekt koji odlazi prema Braču. Sporo, gotovo lijenos. Pomislila sam, možda bih mogla tamo. Samo na dan, dva. Negdje gdje nitko ne zna moju rutinu. Ali nisam se pomaknula. Nije mi trebalo bijeg. Trebalo mi je da stanem. Konobar, mladić s kratkom bradom, donio mi je čašu vode i nasmiješio se. Druga? Pitao je, pokazujući na praznu šalicu. Ne još, rekla sam. Samo voda. Zahvalila sam mu pogledom. Bilo je nešto umirujuće u njegovom mirnom načinu,
Kao da zna da svaka žena u Splitu ima barem jedan dan kad se mora sabrati u stol i pogled na more. U daljini sam čula crkvena zvona s katedrale Svetog Duje. Zvuk se miješao s galebovima i prometom, sve poznato, sve isto. Samo ja nisam bila ista. Otvorila sam novčanik i našla malu sliku. Marko i ja na Hvaru, prije 4 ljeta. Sjećam se tog dana. Vino na terasi, vjetar u kosi i ona rečenica koju sam tada mislila da ću zauvijek pamtiti. S tobom mi je lako biti ja, rekao je tada. I stvarno, tada je bilo lako. Prije navika, prije tišina, prije onog mi koje je postalo zid. Odložila sam fotografiju na stol i samo je gledala. Turist za susjednim stolom bacio je pogled prema meni, možda misleći da plačem. Ne znam. Samo sam pokušavala pronaći ritam disanja koji nije zajednički, nego moj. Negdje iza začula sam poznat glas. Okrenula sam se i ugledala Ivanu, prijateljicu koju nisam vidjela mjesecima. Radila je u jednoj agenciji, uvijek užurbana, s mobitelom u ruci i planovima u glavi. Kad me ugledala, zastala je. Marina? Ti? U ovo doba? Nasmijala sam se, pomalo kiselo. Promjena ritma, rekla sam. Sjela je do mene, spustila torbu na stol. Ne mogu vjerovati. Ti, bez termina, bez planera. Što se dogodilo? Ništa veliko, rekla sam. Samo odlučila sam popiti kavu sama. Ivana me pogledala pažljivo. Nije pitala da je. Bila je pametna. Znaš one prijateljice koje razumio bez objašnjenja. Takva je bila. Samo je kimnula i naručila sebi espresso. Znaš, rekla je nakon trenutka, sjećam se kad si mi rekla da je tvoj brak kao kamen na dnu mora. Čvrst i miran. A ja sam ti tada rekla, pazi da se ne pretvori u milj. Nasmijala sam se prvi put tog dana, iskreno. Da, a ja sam ti rekla da ne dramatiziraš. Pa eto, nasmijala se i ona. Nije drama. Samo promjena agregatnog stanja. Osjetila sam kako mi se nešto opušta u prsima. Uvijek sam mislila da je odlazak težak, ali možda je teže ostati. Jer kad odeš, imaš prazninu, ali kad ostaneš, imaš zidove koji te podsjećaju da više ne staneš u njih. Gdje ćeš sad? Pitala je Ivana. Ne znam još, priznala sam. Možda ću uzeti sobu negdje blizu mora. Ili otići do sestre u Šibenik. Dobro, rekla je tiho. Samo da nije povratak iz navike. Kad je otišla, ostala sam još malo. Konobar je donio račun, ali ga nisam odmah uzela. Gledala sam prema svjetlu koje se lomilo na prozorima zgrada, onim starim kamenim pročeljima što pamte previše priča. Pomislila sam, sve žene u ovom gradu nose barem jedno pismo koje nikad nisu predale. Ustala sam i otišla do rive. More je bilo mirno, ali ispod površine su se mrešile male struje, jedva vidljive. Kao život, izvana smiren, iznutra stalno u pokretu. Otvorila sam poruku od Marka, napokon. Pogledala je još jednom, prstom prešla po ekranu, i umjesto odgovora sam ostavila telefon na tihi način rada. Zatim sam krenula prema parkiralištu. U glavi nisam imala rutu, ali tijelo ju je znalo. Kad sam sjela u auto, osjećala sam se čudno slobodno, kao da sam skinula kaput koji je dugo bio pretežak. Pogledala sam retrovizor. More, grad i nebo, sve u istom kadru. Upalila sam motor. Nije bilo drame, ni muzike, samo zvuk ceste kad kotači dotaknu asfalt. Onaj trenutak kad se zna da put postoji i da će ti, htio ne htio, pokazati nešto što nisi planirao vidjeti. Večer se spustila brzo, kao da je netko ugasio svjetlo nad Splitom. Nebo se prelomilo u sivo ljubičaste tonove, a more je šuštalo uz obalu, teško i mirno. Marina je sjedila na krevetu male sobe iznad pekare u Spinutu. Miris kruha i vanilije penjao se iz prizemlja, topao i umirujući. Gazdarica, starija žena s blagim osmijehom, nije postavljala pitanja. Samo je rekla, sutra ako želiš doručak, samo reci. To je bilo dovoljno. Soba je bila jednostavna. Bijeli zidovi, drveni stol, jedan prozor s pogledom na park. Na ormaru su stajale 2 čaše, jedna šalica i tanur. Minimalizam koji je godinama priželjkivala, a nije znala priznati. Iz torbe je izvadila četkicu za zube, mobitel i bilježnicu koju uvijek nosi, onu s crnim koricama, napola ispunjenu receptima, napola mislima.
Otvorila je praznu stranicu i zapisala: nije važno kamo ideš, nego što si odlučila ne nositi sa sobom. Zatvorila je bilježnicu i odložila je na noćni ormarić. Zvuk pekarskog miksera dolazio je odozdo, ritmičan, gotovo kao otkuca iz srca. Ležeći na krevetu, pogledala je u strop. U mislima joj se vrtio dan, svaka riječ, svaki pokret, ali nije bilo grižnje savjesti. Samo mirna praznina, kao kad oluja konačno stane. U stanu, Marko je sjedio za stolom gdje je jutros još bio miris kave. Na stolu je i dalje ležalo pismo, sada već pomalo izgužvano. Luka je pokušavao biti koristan, slagao posuđe, čistio, nudio pivo. Ajde, Marko, rekao je, nemoj sad dramu. Vratit će se. Marko nije odgovorio, samo je gledao prema vratima, kao da još očekuje da će ih čuti, da će ključ zveckati u bravi, da će čuti njezin način disanja kad ulazi, onaj prvi zvuk koji se čuje prije riječi. Majka je rekla da bi ti dobro došlo da jedeš, dodao je Luka, nespretno. Ne mogu sad, rekao je Marko. Sve miriše na nešto što nije moje. Luka je zastao. Pogledao ga je kratko, bez ironije. Znaš, rekao je, mene Ana jednom skoro ostavila. Nisam i znao da sam je izgubio dok nije spakirala torbu. Možda moje da ti sad radi ono što mi nikad nismo imali hrabrosti. Marko ga je pogledao, prvi put tog dana bez obrane u očima. Što točno? Pauzu. Od nas, od svega, da čuje što stvarno misli. Marko se naslonio natrag, tiho uzdahnuo. A što ako se ne vrati? Rekao je Luka, onda znaš da si joj dao barem prostor da odluči. A to je više nego što većina muškaraca ikad napravi. Marko se nasmijao kratko, ali u tom smijehu nije bilo olakšanja, samo prihvaćanja. Kad su svi otišli u svoje sobe, ostao je sam u kuhinji. Pogledao je pismo još jednom. Rukopis koji je volio, precizan i topao. Čitao je polako, pokušavajući pronaći neki znak između redova, nešto što bi mu reklo da je još ima nade. Nije mi više teško, ali nije mi ni lako. Zadržao je pogled na toj rečenici. To je bila Marina, jednostavna, ali duboka, nikad melodramatična. I sad je shvatio koliko ju je dugo uzimao zdravo za gotovo. Ugasio je svjetlo, otišao do spavače sobe i zastao na vratima. Na njenoj strani kreveta još je bio jastuk s ulegnućem. Dotaknuo ga je rukom, instinktivno. Praznina je imala oblik. Marina je ležala budna, slušala grad koji se smiruje. Negdje ispod čuo se zvuk zatvaranja roleta, lavež psa, koraci. Grad je dihao. Pogledala je prema mobitelu na stolu. Nije bilo novih poruka. Prvi put nakon dugo vremena, taj osjećaj tišine nije bio prijeteći, nego oslobađajući. Izvadila je iz gepa onu salvetu na kojoj je jutros napisala rečenicu. Pročitala je ponovno, pa je dodala ispod. I ako te netko pita gdje si, reci da si tamo gdje konačno čuješ sebe. Zatim je ugasila svjetlo. Zvukovi izvana polako su nestajali, a ostao je samo tihi šum mora i ritam vlastitog disanja. Negdje u tom ritmu počela je osjećati da ne bježi, da se možda, po prvi put u životu, vraća. Miris kruha probudio me prije sunca. Topao, gust, kao da se cijeli život može udisati u tom mirisu. Ispod mene pekara je već radila punom snagom. Metalni zvuk lopate, otvaranje peći, tihi razgovori između radnika koji su navikli na rano jutro. Otvorila sam prozor. Hladan zrak ušao je u sobu, zajedno s prvim crkutima ptica i šumom lišća iz parka. U ruci sam držala šalicu instant kave. Nije bila kao moja kezva od kuće, ali to jutro nije bilo važno. Bio je to okus koji znači početak. Sjela sam na rob kreveta i otvorila bilježnicu. Stranica od sinoć još je bila otvorena. Ispod zadnje rečenice napisala sam: danas neću popravljati ništa, samo ću biti. Gledala sam u riječi kao da mi netko drugi piše život. Godinama sam započinjala dan planiranjem, popisima, kućanskim zadacima, obavezama. Sada sam sjedila i gledala kroz prozor i shvatila da se ništa ne mora. Ništa osim disanja. Izashala sam iz sobe, spustila se niz stepenice u pekaru. Gazdarica, gospođa Zora, već je slagala kiflu u vitrin. Kad me vidjela,
Nasmiješila se onim osmijehom koji znaju samo žene koje su jednom i same otišle kad i trebalo. Dobar dan, Marina, rekla je, kao da me poznaje 100 godina. Kava. Može, odgovorila sam i sjela za mali stol pokraj prozora. Kruh ti je u sobi. Ako želiš, dodala je, na račun kuće. Dobro je da jedeš nešto toplo ujutro. Zahvalila sam tiho. Nisam htjela govoriti previše, ali osjećala sam toplinu. Ne onu fizičku, nego onu malu ljudsku dobrotu koja ti kaže da nisi potpuno sama i da se netko još sjeti jednostavnih stvari. Kava je bila jaka, mirisna, pomalo gorka. Gledala sam kroz staklo izloga kako ljudi prolaze. Studenti s ruksacima, stariji muškarci s novinama, žene koje nose djecu u vrtić. Svijet se kretao istim tempom, kao da se ništa nije promijenilo. A meni se promijenilo sve. U stanu Marko se probudio u tišini koja je imala zvuk od sitnosti. U kuhinji bila njegova majka, slagala tanjure. Na štednjaku se grijalo mlijeko, a u zraku je mirisalo na tost. Jesi spavao? Pitala ga je, ali ton joj bio blag, kao da već zna odgovor. Jesam, rekao je, ali to nije bila istina. Proveo je noć na rubu kreveta, slušajući kako sat u dnevnoj sobi kuca preglasno. Sjeo je za stol, pokušao uzeti zalogaj, ali nije mogao progutati. Njegov otac je ušao, glasno obuo papuče, otvorio novine. Nema koristi od šutnje, znaš, rekao je. Ako si pogriješio, idi po nju. Ne znam ni gdje je, rekao je Marko tiho. Otac je slegnuo ramenima. Ako te žena stvarno voli, naći ćeš je i bez adrese. Marko je okrenuo pogled prema prozoru. Na polju su se grančice limuna njišale na vjetru, a nebo je bilo čisto, gotovo neprirodno mirno. U toj mirnoći osjećao se krivim. Ne za jedno djelo, nego za sve male stvari koje su se skupljale godinama, za svaku prešućenu riječ, za svaki kasnije koji nikad nije došao. Uzeo je mobitel i otvorio poruke. Jedna nepročitana, ona njegova od jučer. Još nije bila otvorena. Znao je da nije izbrisana. I to mu je bilo dovoljno da osjeti neku nadu. Marina je hodala prema rivi s vrećicom svježe pečenih peciva. Sunce se dizalo iznad krovova, a more je bilo obojano u zlatno. Nije imala plan, ali osjećala je da treba vidjeti more izbliza. Sjela je na klupu, izvadila jedno pecivo i jela polako, uživajući u svakom zalogaju. Stariji par s druge strane klupe hranio je galebove. Žena se nasmijala kad joj je jedan sletio preblizu. Marina se uhvatila kako joj taj smijeh godi, kao da se prisjeća zvuka koji je nekad bio njezin. Izvadila je mobitel i otvorila notifikaciju od Marka. Pogledala je kratko. Samo da znam da si dobro. Napisala je. Jesam. Trebam samo malo vremena. Zatim je dodala, nakon kratkog razmišljenja. Molim te, ne traži me danas. Poslala je poruku. Zatvorila oči i udahnula duboko. Bio je to prvi put da je izgovorila granicu. Ne iz bijesa, nego iz jasnoće. Kod kuće Marku je stigla poruka. Pogledao ju je nekoliko puta. Riječi su bile jednostavne, ali snažne. Prošao je rukom kroz kosu. Oslonio se o stol i duboko udahnuo. Njegova majka je primijetila promjenu u njegovom licu. Javila ti se? Da, rekao je. Dobro je, znači, sve će biti u redu, rekla je s olakšanjem. Marko ju je pogledao, ali nije potvrdio. Znao je da biti dobro ne znači biti isto. Marina je hodala uz obalu. Ljudi su je zaobilazili, brodovi su pristajali i odlazili, valovi su se sudarali o stijene. Nebo je bilo otvoreno, a ona, po prvi put nakon dugo vremena, osjećala se lagano. Ne zato što je nešto riješila, nego zato što je napokon počela osjećati. Dan je bio tih, bez vjetra. Oni trenuci kad se Split probudi pod laganom sumaglicom i sve izgleda kao da je umotano u tanku tkaninu. Marko je stajao na balkonu, s kavom u ruci i promatrao dvorište. Stari limun se njihao pod težinom svojih plodova, a iz susjednog stana čula se muzika. Neka stara Oliverova pjesma, ona koja uvijek miriše na djetinjstvo. Ti si još tu? Pitao je Luka, izlazeći za njim s cigaretom. Mislio sam da si otišao na posao. Nisam mogao, rekao je Marko. Ne mogu sjediti za stolom i pričati o ljudima kao da ništa nije. Luka ga je pogledao. Znaš, nisam ti brat za savjete,
ali mogu te poslušat, ako ti to što vrijedi. Marko se nasmijao tiho, prvi put iskreno. Vrijedi, sjeli su. Tišina je bila ugodna, ne ona teška. Znaš, rekao je Marko nakon nekog vremena, Marina nikad nije vikala, nikad je bila ljuta, nikad sam bio glum, samo bi zašutjela. I ja bih mislio, dobro, prošlo je. A zapravo, svaki put kad je zašutjela, nešto je otišlo. Luka je kemnuo, uvlačeći dim. To ti je problem nas muških. Mislimo da tišina znači mir, a žene šute kad više nemaju kome pričat. Da, rekao je Marko. I sad kad nema njezine tišine, shvaćam koliko je zapravo bila prisutna. Kao zvuk frižidera. Ne čuješ ga dok ne stane. Luka se nasmijao, ali pogled mu je bio blag. Možda je vrijeme da naučiš slušat dok još ima tko šaptat. Marina je, u isto to vrijeme, sjedila na klupi ispred male knjižare na bačvicama. Kupila je bilježnicu i olovku. Prodavač, mladić s blagim osmijehom, rekao joj je, ova ima najdeblji papir, ne pušta tintu. Zahvalila je i ostala sjediti vani, promatrajući prolaznike. Pokraj nje, stariji muškarac hranio je golubove. Kad su mu sletjeli na dlan, nasmijao se, pa pogledao prema njoj. Lijepo ih je gledat. A, da, rekla je, i hrabri su. Dolaze blizu, iako im se može dogoditi da ih netko otjera. Rekao je, to ti je s povjerenjem tako. Ili daš, ili ne znaš živi. Zastala je. Znaš, nisam mislila danas razgovarat, rekla je, s blagim osmijehom. Ni ja, odgovorio je, ali nekad je lakše pričat s onima koji te ne znaju. Naslonila se natrag, promatrajući more koje se presjavalo u daljini. Bila sam u braku 20 godina, rekla je tiho. I od toga, možda sam 5 stvarno bila prisutna. Nije rekao ništa, samo je gledao s onom vrstom razumijevanja koje dolazi s godinama. Kad sam bila mlaga, nastavila je, mislila sam da ljubav znači naviku. Zajedničke obroke, planove, kredite, smijeh u istim terminima. Ali sad mislim da ljubav nije kad sve znaš o nekome, nego kad još uvijek želiš pitati. Muškarac je klimnuo. I što sad? Sad učim biti sama sa sobom. Bez krivnje. Zadržala je pogled na horizontu. More se blago ljujalo, a galebovi su padali u vodu, pa opet letjeli. Znaš, rekla je, ne nedostaje mi on. Nedostaje mi verzija mene koja je znala biti vesela pored njega. Možda je ta verzija još tu, rekao je tiho. Samo čeka da joj se ispričaš. Marina se nasmijala. Možda si u pravu. Kasnije tog dana, Marko je otišao do luke. Hodao je bez cilja, ali stopala su ga sama dovela do prokurativa. Sjeo je za isti stol gdje su znali piti kavu. Konobar ga je prepoznao. Bez šećera, kao i uvijek. Marko je kemnuo. Pogled mu je prešao preko stolova, kao da će je možda slučajno ugledati. Nije je bilo. Iz gepa je izvadio pismo, ono isto koje sad već imalo savijene rubove. Čitao ga je po tko zna koji put, ali sad su riječi imale drukčiji okus. Nisu bile optužbe, nego istine. One male, neizgovorene, koje najviše bole. U glavi mu se vrtila Lukina rečenica, mislimo da tišina znači mir. A sada je znao, tišina je često samo prostor koji čeka da ga netko ispuni istinom. Marina je te večeri ponovno otvorila svoju bilježnicu. Na prvu praznu stranicu napisala je: kad prestaneš objašnjavati, počneš razumjeti. Kad prestaneš čekati poziv, počneš razgovarati sa sobom. Zatvorila je bilježnicu, stavila je pod jastuk i ugasila svjetlo. U polumraku mislila je na njega, ali bez tuge. Samo s tišinom koja više nije bila prazna, nego njezina. Jutro je bilo bistro. Ono jesenje kad se more vidi do dna. Marko je sjedio na rivi s bilježnicom koju je kupio u kiosku. Papir je bio pretanak, olovka preoštra. Ali to je bila prva stvar koju je odlučio učiniti sam, bez savjeta, bez majke, bez Luke. Pisati. Marina, zvjezdica, ne znam gdje si, ali znam da si blizu. To je valjda ono što znači biti vezan godinama. Osjetiš kad netko diše, iako ga nemaš pokraj sebe. Nisam znao da se ljubav može istrošiti ako se ne hrani riječima. Sad razumijem tvoju tišinu. Bila je to tvoja zadnja molba, samo što ja nisam znao čitati između redova, zvjezdica. Zastao je, pogledao je prema moru,
gdje su djeca bacala kamenčiće i mjerila čiji će potonuti brže. Jedan dječak viknuo je: "Ovaj je najdublje otišao." Marko se nasmijao kratko. Pomislio je: možda je i s brakom isto. Kad kamen padne, čini ti se da ga više nema, ali negdje doje, na dnu, i dalje postoji. Samo ga ne vidiš. Nastavio je pisati: "Ne tražim da se vratiš. Ne još. Samo želim da znaš da slušam i da po prvi put razumijem razliku između tišine i mira." Presavio je papir uredno, stavio ga u kuvertu, ali nije znao gdje da ga pošalje. U džepu je nosio samo ključ od stana i naviku da nešto uvijek mora popraviti. Sad je imao samo riječi i tišinu koja je čekala odgovor. Marina je, u to isto vrijeme, hodala uz more na Žnjanu. Bilo je rano, samo par ljudi. More je udaralo u stijene, a sunce tek počelo grijati. U rukama je držala bilježnicu. Pisala je popis, ali ne onaj koji je navikla. Ne što treba kupiti ili što treba srediti, nego stvari koje sam zaboravila voljeti. Miris pijaženih srdela na rivi i sušenje kose na suncu, čekanje da se boja neba promijeni prije kiše, hodanje bez cilja, svoje misli kad ih nitko ne prekida. Sjedeći na kamenu, osjetila je kako joj dlan dodiruje sol. Nije bila sama. Na klupi iza nje sjedila je gospođa s knjigom i termosicom čaja. Kad ju je pogledala, žena joj se nasmiješila. "Lipo jutro." "A," rekla je. "Najlipše," odgovorila je Marina. "Vidim, pišeš nešto." "Lipo je kad se piše po zraku," rekla je žena. "Ne mora se sve objasnit, znaš." Marina je klimnula. "Ne pišem da bi netko čitao," rekla je. "Pišem da ne zaboravim tko sam." Žena se nasmiješila još jednom. "To je najbolja adresa na koju možeš poslat pismo." Popodne Marko je otišao na posao. U uredu su ga svi pozdravili kao i obično, ali on je osjećao da ništa nije isto. Na stolu su mu bile poruke, računi, papiri i 1000 stvari koje su prije izgledale važno. Sad je svaka bila prazna. Na pauzi je otišao do pošte. Držao je kuvertu u ruci, gledao adresni prostor. Napisao samo: Marina P. Split, gdje tišina zna put. Poštar je podigao obrve, ali ništa nije rekao. Marko je stavio marku i ubacio pismo u sandučić. Zvuk pada bio je tihi metalni klik, ali njemu je zvučao kao nešto živo. Te iste večeri Marina je sjedila u malom kafiću kod Sustipana. U ruci je držala bilježnicu, a na stolu čašu bijelog vina. Zrak je bio gust od soli i mirisa borova. Netko je svirao gitaru na obližnjoj klupi. Pjesma je bila stara, ali poznata. Cesarica. Zatvorila je oči i osjetila kako joj suze dolaze, ali ne od tuge, nego od zahvalnosti za sve što je prošlo i sve što tek dolazi. U bilježnicu je zapisala: ljubav nije uvijek dom. Ponekad je luka i dovoljno je da znaš gdje se možeš vratiti kad more postane pregrubo. Zatvorila je bilježnicu, otpila gutjaj vina i nasmijala se sebi. Ispod stola nogama je osjetila pijesak koji je donio vjetar s plaže. Svijet je i dalje bio isti. Samo je ona po prvi put bila u njemu. Stvarno. Cijela. U pošti pismo je završilo na pogrešnoj polici. Papir, tanka kuverta s nježnim rukopisom, našla se među oglasima i službenim dopisima. Nitko nije znao da unutra stoje rečenice koje su mogle promijeniti dvoje ljudi. Tako to ide s pismima. Neka putuju dan, neka tjedan, a neka jednostavno čekaju da svijet bude spreman za njih. Marina nije znala da pismo postoji. Tog dana je odlučila otići do sestre u Šibenik. Nazvala ju je rano ujutro. Došla bih na par dana, rekla je. Doži. Bez pitanja, samo doži, odgovorila je sestra. Tonio je bio onaj stari, poznati, topao. Marina je spakirala malu torbu, par majica, bilježnicu, četkicu, knjigu. Ključ od sobe ostavila je kod gospođe Zore. Ne vraćam se odmah, rekla je. Zora se nasmiješila. Kad žena zna kad treba otići, sve drugo se samo posloži. Autobus je vozio uz obalu. More je mijenjalo nijanse. Od srebrne do duboko plave, svaka krivina ceste nosila je novi kadar. Marina je gledala kroz prozor i mislila o stvarima koje ne stignu, riječima koje izblijede prije nego stignu do ušiju, pismima koja se izgube, osjećajima koji dođu prekasno. Na stražnjem sjedalu dijete je plakalo. Majka ga je smirivala pričom o brodovima. Zvuk joj je bio gotovo uspavljujući. Kad je stigla,
Sestra ju je dočekala na kolodvoru, visoka, s raščupanom kosom, u onoj istoj jakni od trapera koju nikad nije bacila. Zagrlile su se bez riječi. Ne pitaj ništa, rekla je Marina. Neću, odgovorila je sestra. Ali imam krevet, juhu i mir. Naslonila je glavu na prozor automobila dok su vozile uz more. U toj tišini osjetila je da je opet sigurna. U Splitu Marko je došao kući kasno. U stanu je mirisalo na varivo i lavandu. Miris koji je uvijek vezivao za Marinu, iako ga sada više nije mogla biti. Njegova majka je bila u dnevnoj sobi. Gledala TV s tiho pojačanim vijestima. Stigla ti je pošta, rekla je, pokazujući na stol. Marko je pogledao hrpu omotnica. Računi. Katalozi. Ništa s rukopisom koji bi prepoznao. Ništa važno, rekao je. Uzeo je bilježnicu. Otvorio novu stranicu. Počeo pisati, ali ovaj put ne pismo, nego misli. Bez imena, bez forme. Svaki čovjek ima trenutak kad shvati da nije stvar u onome što je rekao, nego u onome što nije. I da najtiše riječi znaju najjače boljeti. Zatvorio je bilježnicu i pogledao kroz prozor. Kiša je počela padati. U svakoj kapljici ogledalo grada. Nebo je bilo sivo, ali nekako umirujuće. Pomislio je, možda i pismo treba vrijeme da pronaže put. U Šibeniku Marina je sjedila na sestrinom balkonu s čajem u ruci. Grad je bio mami, tiši, a nebo otvorenije. U daljini su se čule crkvene zvonjave i lavež pasa. Na stolu ispred nje novine, par maslina i bilježnica. Hoćeš da pričamo? Pitala je sestra. Ne još, rekla je Marina, ali hvala što ne pitaš. Sestra je klimnula i otišla unutra. Marina je otvorila bilježnicu i napisala. Možda nije svaka tišina kraj. Možda je samo prostor gdje se riječi vraćaju kući. 3 dana kasnije pismo je napokon krenulo. Poštar ga je slučajno pronašao između kataloga. Pogledao adresu. Nasmijao se. Split. Gdje tišina zna put? Pa dobro. Stavio ga je u torbu. U poštanskom kombiju, među desecima drugih kuverti, to pismo je mirno putovalo kroz grad, pored rive, pored škola, pored života koji se nisu zaustavili ni na trenutak. Kad ga je gospođa Zora primila, pogledala je rukopis i rekla, znam kome ovo ide. Spustila ga je na policu u sobi koja je još mirisala na Marinu. Na stolu njezina bilježnica je ostala otvorena. Na zadnjoj stranici. Kad se vratiš, možda ništa više neće biti isto. Ali možda baš zato vrijedi vratiti se. Te večeri, dok se sunce spuštalo iza brda, Split je bio obojen u narančasto. More se smirilo, a u daljini se čuo trajekt. Pismo je ležalo na stolu. Nije stiglo do ruku kojima je bilo namijenjeno. Ali nije ni izgubljeno, samo je čekalo pravi trenutak i to je bilo dovoljno. Subotnje jutro u Šibeniku bilo je svjetlo i mekano. More je zrcalilo svako nebo, mirisalo je na sol i svježu ribu, a zrak je nosio onaj tihi ritam grada koji još spava, ali zna da će uskoro živjeti. Marina je sjedila na sestrinom balkonu, u kućnoj majici, s toplom kavom u ruci. Na ogradi su se sušile plahte, a njihovo kretanje na vjetru podsjećalo je na disanje. Mirno, pravilno, živo. Sestra je izashala iz kuće s poštom u ruci. Došlo je nešto za tebe, rekla je, pružajući kuvertu. Zora mi je poslala autobusom. Rekla je da je stiglo prije par dana. Marina je pogledala rukopis. Prepoznala ga je odmah. Taj način pisanja, precizan, ali blag, uvijek s malo zakrivljenim slovima, kao da svaka rečenica pokušava biti manja da ne zauzme previše prostora. Držala je pismo u ruci duže nego što je bilo razumno. Sestra je to shvatila i samo tiho rekla, ostavljam te samu, pa ušla natrag u kuću. Ostala je sjediti, s kuvertom u krilu. Vjetar je pomicao rub papira, kao da je pismo živo. Otvorila ga je polako. Papir je bio gladak, gotovo topao od sunca. Čitala je polako, svaku rečenicu upijajući kao da se mora naučiti napamet. Marina, ne znam gdje si, ali znam da si blizu. To je valjda ono što znači biti vezan godinama. Osjetiš kad netko diše, iako ga nemaš pokraj sebe. Nisam znao da se ljubav može istrošiti ako se ne hrani riječima. Sad razumijem tvoju tišinu. Bila je to tvoja zadnja molba, samo što ja nisam znao čitati između redova. Ne tražim da se vratiš. Ne još.
Samo želim da znaš da slušam i da po prvi put razumijem razliku između tišine i mira. Kad je završila, držala je papir u rukama i gledala slova kao da su upravo prodisala. Nije bilo suza, samo jedno tiho shvaćanje. Nije pisao da bi je vratio, pisao je da bi je čuo. Okrenula je list i pogledala bijelu polžinu. Ništa više, a opet bilo je sve. Toliko godina braka stalo je u nekoliko redaka. Mir, tišina, razumijevanje. Položila je pismo na stol. Pored njega čaša vode, knjiga i bilježnica. Otvorila je novu stranicu i napisala samo: hvala što si našao svoj glas. Ja ću još neko vrijeme čuvati svoj. U Splitu, Marko je sjedio u stanu koji je konačno bio prazan. Njegova obitelj je otišla. Na stolu je ostao samo on, šutnja i šalica nepopijene kave. Prozori su bili otvoreni, puhao je lagan vjetar, donosio miris mora i smilja. Pogledao je stolac nasuprot sebe, onaj na kojem je Marina uvijek sjedila, uvijek s rukama na stolu, s pogledom koji ne osužuje, ali ne popušta. Pored stola, na polici, stajala je teglica s ružmarinom, sada već pomalo suha, ali živa. Presadio ju je u veći lonac prije par dana. Prvi put sam. Uzeo je bilježnicu i napisao: slušam. Ne samo svijet, nego i ono što sam predugo ignorirao. Ona je otišla, ali ostavila je prostor. U tom prostoru počinje nešto novo, možda tišina koja ne boli. Marina je šetala uz more. Pismo je bilo u torbi, presavijeno pažljivo, kao kamen koji nosiš za sreću. Sjedila je na stijeni i promatrala valove. Svaki udar bio je isti, ali i drugačiji. Pomislila je, tako izgleda oporavak. Ništa dramatično, samo ritam, strpljenje i dah. U daljini, brod je polako odlazio. Sunce se zrcalilo na vodi, a galebovi su kružili nad njim. Marina je zatvorila oči. U sebi je tiho rekla: oprosti. Ali ne njemu, sebi. Te večeri, kad se vratila u kuću, sestra je pitala: hoćeš ostati još koji dan? Još malo, rekla je Marina, ali uskoro moram nazad. Ne zato da se vratim, nego da vidim može li se mir prenijeti tamo gdje je bio nemir. Sestra je klimnula, onako kako sestre znaju, bez riječi, ali s razumijevanjem. U sobi, na noćnom ormariću, pismo je ležalo otvoreno. Nije ga spremila, nije ga ni sakrila, samo je dopustila da bude tu, između prošlosti i onoga što tek dolazi. U Split se vratila kasno poslije podne, vlakom koji klizi uz more. Kroz prozor se svjetlost lomila na valovima, u odsjaju su prolazili otoci, lučice, redovi borova. Nije osjećala onaj stari nemir, samo lagani pritisak u grudima, kao kad znaš da ćeš pogledati u nešto poznato, ali iz novog kuta. Na kolodvoru je stajala s malom torbom, bez plana. Grad je mirisao isto. Sol, dim, smokve, kava. Ali sve je bilo malo tiše. Takve su promjene, pomislila je. Ne nastanu oko tebe, nego u tebi. Otišla je prvo do gospoze Zore. Pekara je bila otvorena, kao uvijek. Kad ju je ugledala, Zora se nasmijala onim toplim osmijehom koji zna što znači vratiti se. Znaš, nisam dirala ništa u sobi, rekla je. Samo sam svaki dan otvorila prozor. Da ne uže prašina. Marina joj se zahvalila. Možda bih ovaj put ostala duže, dodala je. Pa i trebaš. Nisi ti nikome gost. Soba je izgledala isto, ali drukčije disala. Na prozoru su bile zavjese koje je ona sama oprala prije odlaska. Na stolu, bilježnica, kao da je čekala. Otvorila ju je i našla posljednju rečenicu od prije tjedan dana. Možda se mir može ponijeti sa sobom. Sada je ispod dodala: može, samo ako se ne pokuša vratiti isti. Marko je u međuvremenu mijenjao male stvari. Stavio je nove zavjese, premjestio stol, posadio ružmarin u veću posudu. Nije zato da prikrije njezin trag, nego da prostor nauči drugačije disati. Kad je čuo korake na stubištu, srce mu se steglo. Vrata su se otvorila polako. Marina je stajala na pragu. Nije nosila ništa osim male torbe. U ruci je držala ključeve koje nikad nije uzela sa sobom, samo ih tada ostavila u džepu kaputa. Nisam došla po stvari, rekla je. Samo sam došla vidjeti. Marko je kimnuo. Uži, rekao je, glasom koji nije tražio,
samo nudio. Stan je mirisao na čisto. Na polici teglica s ružmarinom imala je nove izdenke. Pogledala ju je i tiho se nasmiješila. Snašao si se, rekla je. Pokušavam. Sjeli su za stol, onaj isti, sada bez stolnjaka. Na njemu su stajale 2 šalice kave. Nije znao hoće li sjesti, ali sjeo je. Dlan mu je bio topao. Zadržao se trenutak predugo na rubu stola. Dobio sam tvoje pismo, rekla je. Zahvalna sam što si ga napisao. Ja sam zahvalan što si ga pročitala. Tišina je bila drukčija nego prije. Ne napeta, nego puna značenja. Kao da su između njih stajale sve riječi koje su godinama čekale ovaj mir. Nisam sigurna kamo idemo odavde, rekla je. Ali znam da ovaj put ne odlazim zbog tebe, nego za sebe. Marko je klimnuo. Znam, rekao je. I možda prvi put to stvarno razumijem. Pogledali su se. U tom pogledu nije bilo ni prošnje, ni optužbe. Samo tiha svjesnost da su jednom dijelili život i da ga sada, na svoj način, oboje nastavljaju. Kad je ustala, prišla je polici i dotaknula ružmarin. Raste, rekla je. Zalivam ga svaki dan. Dobro mu ide. Ostavila je ključeve na stolu. Ne treba mi više, rekla je tiho. Ali hvala što nisi promijenio bravu. Kasnije, kad je izashala, grad je već tonuo u večernju zlatnu svjetlost. Riva je bila puna ljudi, ali sve je djelovalo mirno. Sjela je na klupu, gledala more i promatrala brodove. Neki odlaze, neki se vraćaju. I svi to rade bez drame. U torbi je još uvijek bilo njegovo pismo. Izvukla ga je i presavila. Ovaj put uredno, pažljivo, kao nešto što se čuva, ali više ne boli. Stavila ga je između stranica svoje bilježnice, kao podsjetnik da su riječi ponekad dovoljne. U stanu, Marko je otvorio prozor. S vjetrom je ušao miris mora i ružmarina. Sjeo je za stol i zapisao. Otišla je, ali ovaj put nije praznina, samo prostor koji diše. Možda tako izgleda kraj koji ne boli. Te noći oboje su spavali mirno. Ona u sobi iznad pekare, on u stanu s ružmarinom. U istom gradu, pod istim nebom, ali svatko u svojoj tišini, onoj koja više nije zid, nego most. Grad ih je i dalje poznavao. Iako više nisu dijelili isti stan, Split ih je nosio u svojoj rutini, u mirisu mora koji se diže iz luke, u šumu koraka na Marmontovoj, u zvuku žlica po porculanu kad jutra počnu s kavom. Bio je to isti grad, ali sad ih je poznavao odvojeno, kao dvoje ljudi čije su se priče razdvojile, ali ostale ispisane na istim zidovima. Marina je sada radila u malom ateljeu blizu Sustipana. Pomagala je jednoj starijoj umjetnici pakirati keramiku i ureživati prostor. Nije to bio posao o kojem je sanjala, ali bio je tih i nježan. Ruke su joj bile stalno prašnjave od glina, ali prvi put nakon dugo vremena osjećala je da stvara nešto opipljivo. U pauzama bi izlazila van i sjedila na zidiću. More ispod, galebovi iznad. Otvorila bi bilježnicu i zapisivala kratke misli. Ne planove, samo otiske trenutaka. Moraš pustiti da ti dan sam kaže što želi biti. Ljudi se ne vraćaju isti. Nikad ostaju. Ponekad bi, dok bi gledala prema gradu, pomislila na Marka. Ne s gorčinom, više kao na nekoga tko je bio važan lik u poglavlju koje je dovršila. Nedostajao joj nije on, nego osjećaj da netko čita njezinu tišinu. Ali sada je znala i sama je može čuti. Marko je svako jutro išao na posao pješice. Prolazio je istim ulicama, ali više nije gledao samo ispred sebe. Kupovao je kruh kod Zore, pozdravljao prodavačicu cvijeća i ponekad zastao na rivi bez razloga. Počeo je pisati kratke bilješke u bilježnicu. Ne pisma, nego misli. Nekad mi se činilo da ljudi nestanu. Sad mislim da samo promijene smjer svjetlosti. Ružmarin na polici je rastao. Svakog tjedna odrezao bi po jednu grančicu i stavio je u vodu. Kuhinja je sada uvijek mirisala na svježinu. Nije to bio pokušaj da zadrži prošlost, nego da ne zaboravi što znači brinuti o nečemu što raste. Jednog popodneva slučajno su se sreli. Na prokurativama. Ona je nosila vrećicu s glajnenim posudama, on mapu s papirima. Vidjeli su se iz daljine, onaj trenutak kad se svijet na sekundu uspori, kao da pita, hoćete li se zaista pogledati? Marina se prva nasmiješila. Marko je prišao, nesigurno,
ali s blagim osmijehom. Dugo se nismo vidjeli, rekao je. Dovoljno dugo da se promijenimo, odgovorila je. Kratko su stajali u tišini i nije bilo neugodno. Grad je oko njih žuborio. Konobari, turisti, dječji smijeh, more koji se odbija o kamen. Čuo sam da radiš kod one umjetnice, rekao je Marko. Da, i da konačno mogu zaprljati ruke, a da to nešto znači. Marko se nasmijao. To si uvijek znala. Ne baš, rekla je tiho. Sad tek učim. Zastali su. Nije bilo potrebe za dubljim razgovorom. Sve što je trebalo, već je bilo rečeno, samo ne riječima. Kad su se rastali, nagnuo je glavu u znak pozdrava. Drago mi je da te vidim, rekao je. I meni, odgovorila je. Stvarno jest. I otišla. Ne naglo, ne s težinom, samo prirodno. Kao kad more dodirne kamen i povuče se bez otiska. Kasnije tog dana, Marko je sjeo u isti kafić i otvorio bilježnicu. Napisao je, kad nekog ponovno sretneš, a ne boli, znaš da si konačno oprostio. Zatvorio ju je i pogledao prema moru. Vjetar je podigao rub stranice, kao da želi pročitati. Marina je, u isto vrijeme, sjedila na zidiću kod Sustipana. Izvadila je svoju bilježnicu i napisala, grad nas pamti i kad mi zaboravimo jedno drugo. Pamti korake, glasove, poglede. I podsjeća nas, nismo izgubili, samo smo naučili ostati sami u istom svijetu. Podigla je pogled prema horizontu. More se presjavalo, a sunce se polako spuštalo. Nije osjećala kraj, samo nastavak. Jutra su postala nježna. Onaj prijelaz između svjetla i sjene više nije bio razlomljen, nego miran. Split je živio svojim uobičajenim ritmom. Ribari su se vraćali s mora, pekare otvarale, Tremantina je čistila nebo. Sve je bilo poznato, ali oboje su, svatko sa svoje strane grada, osjećali da su sada dio tog ritma, a ne njegovi zatočenici. Marina, svako jutro prije posla sjedila bi ispred ateljea s kavom i bilježnicom. Ponekad bi samo crtala linije, krugove, tragove prstiju u glini. Bila je to njezina meditacija. Kroz otvoren prozor čuli su se valovi, a miris morske soli miješao se s prahom keramike. U tim trenucima osjećala je da ne mora dokazivati ništa. Gospođa koja je vodila atelje, Anđa, jednom joj je rekla, znaš, kad žena krene iz početka, najteže joj je ne tražiti smisao u svemu, a smisao dođe sam, kad mu ne smetaš. Marina se nasmiješila i zapisala te riječi. Kasnije ih je prepisala na komad glina i utisnula prstima. Ispekla je pločicu, malenu, glatku, sa slovima koja nisu savršeno ravna. Stavila ju je na prozor svoje sobe. Kad bi svjetlo palo na nju, činilo se kao da se riječi miču. Navečer bi šetala po rivi, uvijek istom stazom. Ljudi su je počeli pozdravljati. Prodavačica smokava, stariji par koji sjedi na istoj klupi, konobar koji joj donosi kavu bez da pita. U toj jednostavnosti pronašla je toplinu. To je bio njezin novi dom. Mali trenuci koji ne traže ništa zauzvrat. Marko počeo je trčati ujutro, uz more. Najprije kratko, nespretno, bez daha. Kasnije sve daje. Slušao bi glazbu, ali ne da se sakrije, nego da se pokrene. U toj rutini našao je neku vrstu smirenja. U uredu su primijetili promjenu. Marko, izgledaš kao da si se odmorio, rekla mu je kolegica jednog dana. On se nasmiješio. Možda jesam. Na svoj način. Navečer bi, kad se vratio kući, zalio ružmarin. Ispod saksije sad su bile dvije grančice, jedna stara, jedna nova. Dodao je i malu pločicu, napravljenu od komada glina koju mu je jednom Marina ostavila, s ugraviranom rečenicom. Za sve što raste u tišini. Često bi je pogledao dok kuha kavu. Ne s tugom, nego s osjećajem da sve što je bilo ima smisla, jer je dovelo do ovoga. Njih dvoje. U rijetkim trenucima kad bi se sreli u prolazu, pozdrav bi bio jednostavan. Osmijeh, klimanje glavom, mir. Nitko više nije tražio objašnjenja. Grad ih je povezao dovoljno da znaju da su blizu, ali dovoljno široko da svatko ima svoj prostor. Marina je u ateljeu dobila malu izložbu. Na otvorenju je, među posjetiteljima, stajao i Marko. Nije prišao odmah, samo je gledao radove. Male keramičke pločice,
svaka s urezanom rečenicom. Jedna je privukla njegov pogled. Pisalo je: tišina nije praznina. To je mjesto gdje srce stane da se odmori. Kad su se njihovi pogledi sreli, samo se nasmiješio. Ona je lagano kimnula. Nije bilo potrebe za riječima. Znali su da su te rečenice nastale iz onoga što su zajedno preživjeli i prešutjeli. Kasnije, šetajući prema kući, Marko je zastao na rivi. Vjetar je bio blag, miris mora jak. Otvorio je bilježnicu i zapisao: sjećanja nisu okovi. Kad ih pogledaš bez straha, postanu svjetlo. U tom trenu, s druge strane grada, Marina je gasila svjetlo u svojoj sobi. Na prozoru, pločica s Sanđinim rečenicama zasjala je u mjesečini. Tišina je ostala, ali više je nije dijelila. Sada ih je povezivala, ne kao par, nego kao dvoje ljudi koji su naučili voljeti život, svaki iz svog ugla. Jutro je počelo tiho, kao da se cijeli grad suzdržava od buke. Nebo je bilo sivo, ali toplo, i valovi su se razbijali o kamen u istom ritmu u kojem dišeš kad si miran. Bila je to subota, ona vrsta dana kad Split izgleda kao da se malo nagnuo prema moru, samo da bolje čuje što mu govori. Marina došla je na sustipan rano, s torbom u kojoj je nosila nekoliko glajnenih pločica. Svaka je imala urezanu misao, kratku rečenicu koja je nastala negdje između sjećanja i novog života. Nije to bila izložba, ni dar. Samo njezin mali ritual, oproštaj, ali ne onaj koji zatvara, nego koji otvara prostor. Sjela je na stijenu blizu borova. Ispod nje more se penjalo i spuštalo, bez žurbe. Jednu po jednu pločicu stavljala je na kamen kraj sebe i čitala naglas: voljeti ne znači zadržati. Neki rastanci nisu gubitak, nego prostranstvo. Tišina zna više o ljubavi nego riječi. Zatim je svaku pažljivo spustila u more. Nisu tonule brzo, nego su klizile kroz vodu, ostavljajući krugove koji su se širili sve dok ih val nije progutao. Tako je zamišljala oproštaj, ne kao nestanak, nego kao povratak nečemu većem od njih dvoje. Kad je završila, sjedila je još dugo. Ruke su joj mirisale na glinu i sol. U daljini je čula crkvena zvona, a s rive su dopirali glasovi: običan život koji se nastavlja. Uzela je bilježnicu i zapisala: more zna sve tajne koje ljudi nikad ne izgovore. I čuva ih, ali ne da bi ih vratilo, nego da bi ih otpustilo. Marko. Tog istog jutra stajao je na rivi, nekoliko kilometara dalje. U rukama je držao malu grančicu ružmarina. Otkad je Marina otišla, nikad nije otišao do mora s nekom namjerom. Ali danas jest. Htio je baciti tu grančicu u vodu, ne kao uspomenu, nego kao simbol. Stajao je naslonjen na ogradu, gledao valove i brodove koji odlaze. U džepu je imao bilježnicu, već napola ispunjenu. Otvorio ju je i napisao: nekad misliš da se moraš oprostiti s nekim, ali zapravo se trebaš oprostiti s idejom onoga tko si bio s njim. Bacio je grančicu. Voda ju je prihvatila tiho, gotovo svečano. Plutala je neko vrijeme, pa nestala među valovima. Nije osjećao tugu, samo neku vrstu punine, kao da se nakon dugog vremena prostor u prsima prestao stezati. Kasnije toga dana, nebo se razvedrilo. Sunce se spustilo nisko, prelijevajući se po vodi. Marko je hodao obalom i zastao kod mjesta gdje se sustipan vidi izdaleka. Nije znao da je Marina bila tamo ranije, ali kad je pogledao prema moru, činilo mu se kao da nešto u vodi svjetluca. Mali krugovi od sunca i valova. Nasmiješio se, ne tražeći objašnjenje. Neke stvari jednostavno osjetiš i to je dovoljno. Marina, kasnije. Popodne je otišla do pekare. Zora ju je zagrlila, kao da je vidjela dijete koje se vratilo iz dugog puta. Kako si? Pitala je. Dobro, rekla je Marina. Stvarno dobro. Kupila je kruh, isti onaj koji je mirisao kad je prvi put prespavala kod nje. Dok je hodala ulicom, shvatila je da više ne osjeća potrebu gledati iza sebe. Sve što je bilo, bilo je u redu. Sve što dolazi, bit će kako treba. U torbi je nosila zadnju pločicu koju nije bacila u more. Na njoj je pisalo: neki valovi ne vraćaju stvari, samo nas nauče plivati. Stavila ju je na svoj noćni ormarić. Nije više pisala bilješke svake noći, nije bilo potrebe. Tišina u sobi bila je dovoljno jasna. Marko,
Iste večeri, u stanu je otvorio prozor. Zrak je bio pun soli i večernjeg svjetla. Na polici, Ružmarin je pustio novi izdanak. Nagnuo se i dotaknuo ga prstima. Zatim je sjeo, pogledao prema horizontu i napisao posljednju bilješku toga dana. Kad prestaneš tražiti kraj, vidiš koliko toga još ima ispred. U daljini su se čuli galebovi. Grad je disao, a između njih more je i dalje pričalo svoju priču. Tihu, ali beskrajnu. Godinu dana kasnije, Split je bio isti, ali nekako mekši. Ulice su se ponovo punile životom. More je imalo onaj proljetni sjaj koji miriše na početke. Ljudi su sjedili na klupama, pajlaj kavu, pričali glasno. Sve je bilo isto, ali i drukčije, jer oni koji se mijenjaju i način na koji grad diše. Marina. Radionica u atelju sada je bila njezin prostor. Anđa je otišla u mirovinu i ostavila joj ključeve, uz rečenicu: ti znaš kad tišina postane glina. I stvarno, znala je. Ujutro bi otvarala vrata, stavljala radio na tiho i puštala sunce da uže. Na stolovima, redovi glajnenih posuda, svaka različita, ali sve iz iste ruke. Njezin rad sada se prodavao po malim galerijama. Nije to bilo bogatstvo, ali bilo je dovoljno. Dovoljno da živi mirno i da se osjeća ispunjeno. Ponekad bi došli turisti i pitali što znače riječi ugravirane na njezinim radovima. Naslov nove kolekcije bio je Tišina mora. Na jednoj posudi pisalo je: ljubav nije luka. Ona je vjetar koji nas natjera da isplovimo. Marina bi se nasmiješila svaki put kad bi to pročitala naglas. Znala je čije su te riječi u njoj sazrele. Na kraju dana zatvarala bi vrata i odlazila na šetnju do mora. Uvijek na isto mjesto, na stijenu gdje je bacila one pločice. Sjedila bi, gledala valove i slušala ono što se ne čuje, ne čekajući nikoga. Samo mirno, svjesno, prisutno. Marko, njegov život također je postao jednostavniji. Još je radio u istoj firmi, ali popodneva više nisu bila ispunjena televizijom ili šutnjom. Počeo je fotografirati. Najprije more, zatim ljude, ruke, detalje, sve ono što je nekad propuštao. U bilježnici više nije pisao rečenice, nego kratke opise onoga što vidi. Nekad bi ih čitao naglas sebi. Svjetlo na staklu. Dječak baca kamen. More zna slušati i bez pitanja. Jednom je slučajno sreo Zoru. Kupio je kruh, a ona mu je rekla: znaš, ona mala iznad mene. Dobro joj ide. Znam, rekao je Marko. Vidim po gradu. Zora se nasmijala. Dobro je kad dvoje ljudi proživi oluju, pa preživi kao mir. U kasno ljeto, Marko je otišao na Sustipan s fotoaparatom. Sjeo je na isti kamen na kojem je nekad sjedio s njom. Nije znao zašto, možda iz navike, možda iz poštovanja. More je bilo mirno, sunce nisko. Pored sebe je spustio Ružmarinovu grančicu. Malu, svježu, s mirisom zemlje. Gledao je u horizont. Nije razmišljao što bi bilo da je bilo. Nije više osjećao žaljenje, ni nostalgiju. Samo neku vrstu zahvalnosti. Okrenuo je kameru prema moru i snimio kadar. Val koji se lomi, svjetlo koje treperi i tišina između. To je bila njegova zadnja fotografija toga dana. Marina, istog popodneva, stajala je u ateljeu, spremala zadnju kutiju keramike. Kad je zatvorila vrata, pogled joj je pao na mali okvir na polici. U njemu nije bila slika, nego papir s rečenicom koju je jednom davno napisala. Neki rastanci su samo način da se pronađeš. Ugasila je svjetlo i izašla van. Na ulici je svjetlo bilo toplo, a miris mora jak. Na trenutak je zastala i pogledala prema Sustipanu. Nije znala da je on tamo, ali u prsima je osjetila isti onaj mir koji se javi kad znaš da sve ima svoje mjesto. Kad je sunce zašlo, Split se umirio. Grad je disao kroz prozore, valove, zvona i glasove koji dolaze s rive. Marina i Marko, svatko na svom mjestu, gledali su isto more. Bez poziva, bez očekivanja, bez potrebe. Samo s osjećajem da su pronašli ono što su dugo tražili. Sebe. Sljedećeg jutra, na rivi, jedan prolaznik pronašao je malu glajnenu pločicu koju je more izbacilo. Na njoj je pisalo: i dok more šuti, ono pamti. Podigao ju je, obrisao sol i nasmiješio se,
ne znajući čiju priču drži u ruci. Možda zato što neke priče ne trebaju kraj. Samo more da ih ponese.